So finally RCB rok pai thak nang miapron ni match nai che khnok tam match nai khaba tam match nai ga hino miapron match tam tam khnang tinang khn miapron match kong mang orange ke buji dikha tai ke baksa borok kheno thana ni jin exam thanga exam khibi chi match nan phaijak tango orange ke biti jak player of the match ji jak gab poilan chung start khailani do bahai bahai ke match among kha bahai bahai ke tama oi bahai tang kha RCB rok bahai ke pai ka jong poilan chimi saima laina poila hen toss khain thakin RCB rok toss ji tibak decide khike ball khain ne wais pro ka to pro bat khai to pro CS ke hai reja kha o jaka pura ball khain ne man kha ball khai ke pro panjan chance man chess khai man man chi pro oba khekna mane ball khain ne decide ke yang opening khain fain Punjab King ni sikar dawan bai joni bestu a jaka wa 2 over 3 ball no Mohammad Siraj joni bestino probably no ase rohori pe khata a jaka wa catch rom kha Virat Kohli Mohammad Siraj ni ball sanan thaka kemia pro Punjab ni oboni masan ji bet cha sikar dawan masa ji bas mi janan kam khaiman 36 ball 45 run khayu Sharkhan 5 Sharkhan bu sokka phungsa bu ta tai ke tola saka mo sem karan khai run Nising khai 25 run khaimi ta bro this Sharma hindi je hindi bang asok bet jamon hima kata asok run khaimi bro haje ke bro 176 ni target customers the 6 wicket by 176 ni target bro customers to sogoi ma khai ke ajago RCB ro batches khan phaitene phab the places be Virat Kohli be phab the places bro batches khanan phaitene o keno 2 over 4 ball no rabata phab the places out khai aparo RCB ni 26 run ek wicket thangkata katai tam khaini ba obo tong King Kohli tong sak to match chi nan chance tong nam juton obo khai pai chang amte wan sak pai chang juton naising pai chang ta botam naising ka tap tok kha on points bol 77 run khenang nang miap se diba ngadalang nang miap pro se diba Virat Kohli umesh run khai mane bakhe tok na je khapa nai nang sajudi sadi ngata yang sadi de Virat Kohli kon umesh na jiti mane sajudi sadi hai chi kok nin takung ni asuk prediction kham prediction man boi kaisa like na nang tai katalong ni subscribe khaina nango tainer ano comment bolai nang musuk tam hin bolai nang musuk comment bolai man haite ke Virat Kohli aron chaka Virat Kohli sing ran ka 16 over 3 ball 134 run bai 6 wicket thangta ke umesh no painen pra ekdum halat tai jang jabra umesh painen pra belaikin kos o jaga Rajat Patidar khai ka 18 ball 18 Cameron Green bu run khaimia ini Max Jalbu run khaimia mang o jaga ke a samoyo finally Dinesh Karthik phai ka ta a samoyo Dinesh Karthik phainen 10 ball 28 run pas bu khata haingoi bro umesh na ji thaka bro umesh na payo 19 over 2 ball Dinesh Karthik wase sokka pungsari umesh no markino gorom khene jitir kha o jaga M Lomrur ke bukha 8 ball 17 run ke bro kuni no jaga partnership pra thaske khai je ball koma kabuma run khai ke hangka RCB ro umesh pai thaka 4 wicket bai tai 4 ball bai pai thaka ta o jaga umesh kengman highlight kengman tong thangman omthai nuk thang omthai sung nugui ma kha orange cap ko Virat Kohli ji thaka man of the match ko bon ma kha man orange cap moment kan jesu je tauk su dorte 300 je player taman bising chutani chai run kamang thai no Virat Kohli han bagoi pa orange cap ma kha thai no akon King Kohli sikba tam khaimia tong na hino bon khe joto khaiman hai deba tai bon fans kuri abo khe bon fans khana exam tong exam no khibi chi batini match nain phai abo san bagoi only Virat Kohli ma akon bo borong no imta hai dania dei dunia wa hai bon jutan chai fans kabang oyang na khe bon fans mang bang man ta sadi nang bisingu Virat Kohli fans tong na sab fans tong da obo tola comment kai saiman tai ko match tan bagin rong chi tiang kain chikor dawn sungman chikor dawn chawo o match sung ji tiang ma kan ka sung Virat Kohli ni waisa case kaza a case no sung miss khaiman ba sung match pai ya hini bo han chawo so overall the match pura ठीक ठाक नाइ थको मैच न पाइनन छि मैच चेंगो 37 मैच पाइनन बसुना छि 11 ता न 11 10 ते रम थाइ रक बाजि खना मैच पाइनन मा खेला थम थाइ मैच लेटों हनां तै नु गेखो तक दलंग न ता मान छ ई बस र मान कि ई बीसीओ RCB IPL ट्रॉफी जीती विथ मानो माय न उबनो तल कमेंट खैसा देखाइ छि को कोइ न किंग कोहली फैन को न भिडियो जेखपन शेयर खाइनै जतन काम त बुझी हम बाय थैंक यू फॉर वाचिंग।